ya fakaro faku foi lau sunga tawai po lau sunga le ia wao malo le usu malo le kaukua kungu ya fakaro faku foi Samoa lau kapo inga malu fakaro faku sunga fa fe ngai ngai kar fau ko fia la langi ya fakaro faku ngai ko asinga singa o ula le mulilama paki ka ko wale kapo ia walo mfanga Samoa ya fakaro faku ngi kayau malo fa time mo fa no mal time nei foi tai au ta no ona fan amata mai le tu la Amosa electrical la fa mo mole wala ole ngai ka ku ka vaisa amaka on fa kuinga ile dua fes lima a okua ku sa o fenga luanga ile kampangi ya o se le songa ke le fo sa mo wa inga ua wai ka mai Samoa ngia ku ma kilo ele fa ngo fia fo ngia ku o suru male ulu male alu fa sa wai ia fa popo fo male me fo la mi siru ke me ka il puk ia o como fa ngala nga sa como fa mai ele i fo ngale lambo le mole le como fa nga fo ngai me sa ikulanga ka wa onga ia como fa nga fo ko ngia ku ia wa fa ka mo fo i ko kelo o alo mafanga wa kama mai ngisi fo yo wa ku o lolangi ko ngeyong sila usala ka sili o le lua fes lima de sa am faye onga kama faye fa kuinga ngei kama fainga mar ngei au ngang o le kadia ku de mar fa lo okay Ualeni ai le itala no lo se fu o ina o le na sa no na e fainga renga stasio company el tise on na sui mai le na e faia la business se itala no ai le swinga o le ale mea na e le tofa wa te tau ona e le toenga lue lalos company ai whaia lau a business il kai minga ko ai kongu mai fo ingi sila ka vaisa sai lango nga fo ngali le fefe male manga ku ele ma fai onga fai le mea ingo ka sau ngi ka kilo ilo langa ngi ko kele lau ka mai ma la ko ia ka sau ka mai Samoa fo ngali la ka ke ngalongo ngai ngai le o yai lunga le mo lunga le level la ka mai ma le level le wa o nga makulanga uma fa penga ia sa fa ngaluanga na kampangi mama ka nga o winga fo ngali me ngaluanga ngai ile me o le standard o le workmanship o me uma fa penga le quality of service usala o me uma nga o winga ngia ku asa kilo il fa nga ka fo ngai asa ye le langonga fo ngale ye se kai ka ke fia ku ko kas sa whaingaruanga raro kampangi sa o ele kele o mea whaingaruanga mamai ka winga ai pape e eile sila asanga i luma kore ngei mea mai o ke manga o fo iei o le mawhaile o ka arua ka ika ia e ka mawhai mo ka ika lava ia ai mai se le kungu o le hase mea manei ai lo sila fia na e realizinga ina ua e switch mai le whaingaruanga i lalor company nai lo le faia lava la business o ani me manai na e sit fia ina mai le time o ngisi o vai ngata vai fo ngale saka fo ngale fia iai o le pulea lava oi i lo kaimi o au ngā luenga kusa ua manager oi au ngā luenga malo o langa ngalui o le si fo i mea sa sili onga fia ai o ka pei o saka au nganga mo le community Samoa e kale sia Samoa a inga Samoa mau kako kangaka Samoa o se fianga langa ingisi nga vaenga fu ngale sa fa o sa fia ilo ka fia inga o ka sui mai lalo le menga yele pule le palangi ngai do lo ka sawa ka ika ia e kake ku yo ka vai ma ka mo faile au nganga manaya alo vaftai Ualeni ta no lo so fua o ina na este mina o ngai Samoa por tele la lo so fua na o ina tolo New Zealand nei vaftai ta vai kusa o langa o inga sa o kongule kulang alua ku ngai ya fa solo ko ile kulisi fo ngale le ko ke le ka me ki ula vale o mai fo I avile college ya onga o ile fiki meu scholarship ya malo ia o nga saule ngai ta vai se fai kasela ko mai fam kalanga mai la ma ko ngi ma fasi pepa ia mai il Pacific ia ele fa ka wa ngai le ka le recognizing a parangi ngai ka ko ia o ko ya lu kai le university po kai le Auckland University of Technology ia le nga ka mo fai mai le vai kai mi ma ka mo fai le mele ta vai manaya se la busene le lei ola ta no fo le tulanga ole
to telo tangata fa il tise onisi wo masani ai e foi nale e ia la tu tatunga e se fa ki nga ka le ko inga ngalwenga ia ona se ole ko ngi ki nga waya e ele me tupu o ani vanga ta wo lau lava au nanga e tawona sila fie la tunu mar fa mal nei ta fa mo e ka ua kele mai sa le sa ngonga ta vai o le fo nga luenga pe akil kilo mai fa fo nga sa nga luenga mangai pe ka yangi o le emo le makata vai pe TV se kulo le fa fo anga Samoa usa e mga omia le ia yo loka full focus i nga luenga le ma ia o kausika ia e ia mo me posiria po vaenga ka kango ka muli ka ia inga ia pui mai oe mai le sipaka ore me mo ia ta vai o le mea la ko ia ole emo le maka uma ele ruangia bango ku mai o ile nga ruenga o se nga ruenga fa nga ka fu ile nga ruenga mai ka ke fa ke ai mai ka ke fa alo lungia fa nga ruenga le ka ke le ka alo ai ka ke fa ki ngoinga le awala ka ka fa ki ngoinga ia saunga le mu oe saunga le mu le property le ke fa nga ruenga ai saunga le mu is ka ngaka ma mea ko kingo mo kulanga fa Ma naya sela basene. Lele tantala no let's do a little bit of demonstration here. Fa mon molea Ualeni piatu se molofri ngal. O leo te loa. Ilo te tenunga le ye ko ngeki le waya ola male waya pe. Explode pe pale le kisi akwa wa si dato lo silfia o ngai o kama iloa ngal me ka o kisi si dato lo silfia e se fa te tenga fa na fa wa ola le wa ola le wa le si wa luli ma le mumu ya ma se si va ngat fia fa tino ina fa mo le wan ya fo ngale o ngau sa ngo mai le meu o le fo I kula fongo pe le ka fa palangi el omslo ia o le wa mumu o wa fo I ele kise e pe ye ka fo ngale wa kala code e ko lu wa ia fo ngale o le wa mumu o le wa ola o le wa luli o le neutral ia malonga wa langu me maka o le f ia pa wa yo wa ko o kama ia ka ke alwa ia pa ka fa ka mala mo ka le fa ke ia o wa nge fa ki ngoinga nga luenga o le ola le moli pel moli ola o nga mu pel o nga mu ola palaka pel palaka I waya ye ko lo sa wele waya ola molonga neutral fa ka si molonga earth o le waya me makala o le sile waya piko sile o ka wa nga wenga le wala pui ai ka ma dispaka ta vai Okay, le e se va ngole meta o tisi te fia fatino ina pe e se va nga si kama email ta vai o ngale e fia fe so swangi ko ile kungu usa o le kele o kai mita vai ka ke mai ka winga le kele o ainga a fa ngai la ko ki le o ko ki poki le a fa ngai la ko ki e fa ku mo ki poki palaka le poki palaka ki poki a kasi le puki e fai pe lua o le so swangi akula ai ile vai vela ke le ale o fa ku mo o ma palaka o se kupe ke le o mai mau ai o mangi ngar fa pe le vai o le vai vela le e fai ile o ki ka ma farka a fai la mo fa ka inga usu male ka fai lo puki tumur ki kaka kumur ki poki o mangi ngar kasi lo puki farka a le ke le masalo po le fa vai li morki poki le a fa kupela nga va nga ta vai emsal por se furu senga nga a fika la ia a fa li ma o ki e fa le aso o se fe mai le mas furu senga pe fa pe ele ora kumu le orki poki sa le se kai mi ki kumu fa bevela fa li poki kasi ki kumu fa bevela ki kumu e o mange o ia ma fa se fe ma se furu senga mo se fa kai ka a fa la lima o poki e fa le aso o lima su senga la o menga o se fe lima ongo aso le vai aso ko ka la o mange le vai aso furu o le masinga o furu ka la nga le kongel TV nga o sa le ia ma se so swanga ko nga ta vai ma fa nga ko fa sa o nga mai le se lengi a fa pe ka ko ke kilo ko ai ile vai nga okay le vai nga muri le ai le mai ai ta telefoni manesi o vai nga fa na to mo le no o le tele o istangata o te whaalongo e saunga le muatu le switch off o le switch mai le wall. Ai le suia le mata wila ua o iskangaka. O lai o narki. A lai suil maka wila o le ala fautuanga o le tangata e lamar sirfia meta o jisel tūlanga le.
Ole ele ia se faukuanga I po le le ai le mea o ka faukuanga ka pe le ki le moli o nga sui le o la makawila o faukuanga se feanga mo oi ka ko ke le ka alu ia me e o fo ia kia kusapo ki fai modi o ke ka pe ia fo le ki le moli sui le makawila afa pe e ke fe mangi se kulanga ka pe a ko ale pawa sui la makawila o nga mo kingoa le o lo saunga le mu oi mangisi vaenga kupu ku mai ma wodi sipak a ole ola nga fokuanga ka pele ki ole moli sui la makawila ole fokuanga nga mole vaenga tawai sala bsene le lai mol fa formela tno ye ngaluenga te tele ye ngaluenga like commercial residential fa pe ye se kalesia po se company po se ainga e mana mia se fail tise en fa so tailo sunga wane ole lava ia o mo nga luenga fa penga nga wa sango mai ta vai le kele o nga luenga ma fai o fa kingo ia o ngei fo ia kungu ta vai e ka ko ke muri ka ia e meu kula fongo mo meu fasipe pa palangi o sistema palangi wa ia la ko o lesi kala inga fa kingo inga nga luenga fa pe inga ia puipuia oe mai lo sipaka puipuia oe mai fa langa inga o me ko kingo puipuia fo I lo maoka mai mu makulanga fa penga e pe o ka ko ke murmur ka ia kula fongo ngia kung inga ia fa sa inga so ifua me ko kingo maoka ko maoka e pe ole o kuanga nga mana le ola al telefone fa fa so that way la sunga fa mone walen ia o ka ko ke fongi masangi ole o lu fitu lu no tolu ono fitu ono lua o lua fitu lua no tolu ono fitu ono lua o ngei o nganga e lua sfur fai kula ia ai manga mia fo le alo fo le pungu vanga o se me o makua sili o nga kau o nga vili mai la ia le kai mi whatever po ai lo ka le iva fa me la ka palaka le fia fai a o nga palaka o me lo afai nga mo e se o ka mai kala le ta vai pa mo kai e lo ango sa fa au I mako ka le sia I kuanga o ko inga la uelo so le Al amaka lokur kaya leiva kuai mai au lok amaka kaya leiva kuai mai au lok ro le siasa o mai fol au lok o ke ama mau leiva ku ro lungar ko inga fa fa mai fa si sila ku ka ko ka de sia o tato sauninga amata ele amal mo ele ole ileiva amal mo ele leiva pi mal mo e ka fa pengala me ngeta vai e fo ngale o leiva amal mo amaka ko ngaluenga fa yeka ko pisingisi fa ia o po ia vanga se me ka ua ai ma fa go so soangi e kai me po o ma kwa ma o mia ka ua a fa pele fa ngo pala kai sui o mori ngai ma fa ku mo le sia ia so soangi fo nga ia o mo ka o wa ka ngo ka kai me le o le aso o nganga ta vai le Ualeni fa te tele lava uso mo le fa no mo le time nei tai ao mo io faiva malo foi mo o na ngare le ma business lo to ai tono re nei foi to no ia ai mo wi ngai coffee ya le ka fa ki mo mai le pe o le ka mai le so con me le ka ko pe ngor ka ko kilo ai ao le langi mo ka le ka por ar ku ranga ia nga ia ata vai e foi le alu ia la fa ia se malo si or ko au te o le ngar ma ko mas so fa ngar ko mai ya pingi ma ko sa va ku ngo ko mai pingi ma ko sa va ku ngo ma no va te tele mo ria fa nei aso la so Ualeni ia fa penga foi manguia fu fang fai lo fa kele ku Samoa foi ia ole songa ya Ualeni Amosa le Amosa electrical male to tuare ni foi tai wo to se furu iva bino to lo to ta le to live le por kala me malo le tai ro Samoa Falima iva to